Ngibingelele kwabenkosi. Namhlanje umhla ka-25 kuSeptemba onyakeni we-2024. 2024. Lolu suku-ke ngokwemlando obuNazaretha luwusuku okwazalwa ngalo inkosi inyanga yezulu edume ngokuthi u-AK Shembe oyindodana yomprofetu Isaiah Shembe. Xolise kumbiza ngegama kodwa-ke ngoba le video ayenzelwe kuphela amaNazaretha, khona nabantu abane-interest endabeni yobuNazaretha ufuneka bazi ukuthi ubani engikhuluma ngayo. Futhi kuwusuku ahamba ngalo emhlabeni ngomhla ka-25 September 1989. Inyanga yezulu-ke njengoba ngishilo ukuthi u-AK Shembe oyindodana ka-Isaiah Shembe wazalwa ngonyaka ka-1906 ngayo leli langa lomhla ka-25 ezalelwe eNtabazwe kwisifundazwe sase-Free State okwakuyi-Orange Free State ngaleso sikhathi. Uma ngabe yayisinqanyuliwe angisazi ukuthi yanqanyulwa nini noma mhlawumbe yanqanyulwa 1949 nini, kodwa khona wazalelwa eNtabazwe. Uyise oku-Isaiah Shembe uMdlwamafa owayezalwa uMayekisa wayenamakhosikazi 4, kodwa-ke thina njengamaNazaretha esiwaziyo 3. Kunomama uMashabalala, kunomama uMasigasa, kunomama uMangwenya. Kwakhona omunye-ke okunokushayisana phakathi kokuthi kwangokwaNcube noma kwangokwaHadebe. Angifuni ukungena kulokho, kodwa khona kwakhona nowesine ongafikanga la eNatali. Umama Mashabalala ey'nganeni ey'philayo afika nazo zabafana la eNatali, wafika nobaba okwakuthiwa ubaba uStanela, u-Isaac ubedume kodwa ngokuthi uStanela, okuyena obemdala kwabaphilayo kumqalo wendlela. Kwasekuthi umama uMasigasa kwabaphilayo kubafana wafika la eNatali no-AK Shembe inyanga yezulu. Bese kuthi umama Mangwenya wafika la eNatali kwabaphilayo kubafana no-JG Shembe
ilanga lamalanga ayihuka lamahilela. Bafika ke emva kuba umqalo wendlela esefikile la ubabamkhulu washumayela ivangeli, sekukhona abantu abaphendukile baphendukela eNazaretheni. Bafika kwabalanda-ke eFree State weza nabo la eNatali. Umuzi waseKuphakameni wawungakabibikho. Wawungabikho umuzi waseKuphakameni ngaleso sikhathi. Umuzi waseKuphakameni wakhiwe esebela ngoba sekukhombisa ukuthi kunesidingo sokuthi abe nendawo abamkhulu la ezinza khona njengomuntu osenomndeni. Wabe sethenga indawo ke yaseKuphakameni-ke kwelinye lamandiya. Wayesakha khona kumuzi waseKuphakameni owagcina usuyiko omkhulu lebandla lamaNazaretha. Angifuni ukukhuluma ngendaba umlando webandla kodwa ngifuna ukukhuluma ngendaba yenyanga yezulu nabafowabo noyise. Ngesikhathi ke ubamkhulu eshumayela ivangeli la umqalo wendlela eNatali, izingane zakhe zayifunda. Zifunda ezikoleni ezahlukene zagcina sezisemanzi eMtoti. Lezi ingane zakhe ezimbili okuJG Shembe noAK Shembe okwathi ekuholeni kwabo bagcina sebebizwa ngamagama othi omunye ilanga omunye inyanga yezulu. Kodwa ngoba ngifuna ukukhuluma ngabo ngisakhuluma ngabo bengakabi abaholi bebandla, ngizocela amaNazaretha nje angemukelele ukuthi ngibabize ngokuthi uJG Shembe noAK Shembe. Lo mdala umlando wakhe wokufunda asinawo umlando wakhe njengomuntu ongazange alihola ibandla. Manje kuthina-ke esingeyibaba kwaShembe asinawo umlando ocacile ukuthi esikoleni waya wafika wagcinaphi engayanga izizathu yini. Asinawo lowo mlando kodwa ngizokhuluma ngalaba ababili kakhulukazi ababefunda eManzimtoti. Basuke eManzimtoti bayofunda eFort Hare befundela ubuthishela. Babuya ke eFort Hare bazo sebenza njengothisha. uJG Shembe njengoba wazalwa ngo-1906, AK Shembe wazalwa ngo-1904. Labo bantu bathi ababontanga ngoba bashiyana nje ngeminyaka emibili ukuzalwa kwabo. Ontanga labo. Ngeke akuwe ngisho amaficana nkundleni ontanga bawontanga nje. Bebekhula-ke ndawonye bekhuliswa uyise benza izinto ezifanayo. Konke nje akwenza kulo akwenze nakulo engafuni ubahlukanisa lezi ngane zakhe ezimbili. Ngisho siseFort Hare wayeqikelela ukuthi ziyagadana, ziyabhekana. Uyazi ukuthi mawuhlukene-ke nezingane zakho zisesimeni la esiyofunda khona zenza noma yini. Kwakubalekile ukuthi zigadane zibhekane. Ikakhulukazi-ke lo mdala okuJG Shembe wayeneselibukhali kumnawabo inyanga yezulu AK Shembe. Kuyisabatha njengoba bengasakudla okushisayo ngesabatha, babenza isiqiniseko sokuthi bahlela ukuthi badla kanjani ukudla kwasehholo, bazolungisela ukudla kanjalo njengoba befunde ezikoleni engayibamaNazaretha kubuye kuphekwe ingulube. Behlela ukuthi benze njani ukuze bangakudla ukudla okunengulube ngalelo langa. Yayithi-ke inkosi yelanga-ke isiyinkosi umnawayo unyanga yezulu yayikhonze kakhulu umculo. Yayihlala ihambe iyocula bedlala inkositini bedlala imfijoli. Angathi-ke wayegudi kwi-violin esikoleni lapha eFort Hare. Babuye basusane-ke sebebanga lokho nomne wabo. Kodwa nje lokhu kubune wabo ukuthi bagadene. Hayi-ke ababuye-ke bazofundisa-ke la
eNatali uyise eqikelela ukuthi abahlukani akwenza kulo akwenze nakulo njalo njalo. Kuthe-ke uyise wabo esezohamba emhlabeni kulezo esahola nje ibandla esaphila, kwaba khona ukukhulumayo ngalezi ngane zakhe zombili. Okokuqala wasukumisa indoda thizeni ethempelini owakunesibonakaliso esibonileyo. Siyabuza ukuthi khuluma ndoda, tshela abantu ukuthi uboneni. Yayisithi le ndoda, cha, ngibone ilanga liphuma empumalanga. Lithe ilanga maliphuma empumalanga libona lehlela emhlabeni. Lithe malifika emhlabeni ilanga laphenduka langabe lisaba ilanga laba umuntu. Leza lanqamula njalo ladlula laze leyoshona entshonalanga. Lithe ilanga malisithela entshonalanga ngabona inyanga iqhamuka. Ithe nayo inyanga mayiqhamuka iphuma la iphuma khona. Ithe imayiza yehla nayo yehlela emhlabeni. Ithe mayiphenduka lapho yaphenduka yawumuntu. Yayisihamba iziyosithela la isithela khona. Angazi noma intshonanyanga noma intshonalanga noma yini, kodwa khona yasithela kusithele khona ilanga. Usethi-ke ubabamkhulu kubantu, cha bantu bami, lokhu obukubona bengeyo inyanga bengelona ilanga, kodwa bekungabantu balapha ekuphakameni. Bekuyilezi ngane. Njengoba ubona ilanga ububona nangu uJG Shembe. Njengoba ubona inyanga ububona nangu uAK Shembe. Awu cha-ke base begcina-ke uJG Shembe bizwa ngokuthi uyilanga. Kwathi uAK Shembe wabizwa ngokuthiwa inyanga. Moon, hayi inyanga le traditional healer. Moon. Bakhula-ke nje nalamagama kangangokuthi ngifuna ukuthi abaqanjwanga abantu ukuthi ilanga noma inyanga, kodwa baqanjwe uyise. Hayi-ke kuthe ubaba wabe sezohamba emhlabeni nje sekhuluma nje. Angifuni ukukhuluma ngelanga, ngiyokhuluma ngalo nalo ngelanga lalo ukuthi lifike kanjani ukuzongena esihlalweni. Uthi ubaba mkhulu useyahamba uya kummeli wakhe uShepstone. Usefika kummeli wakhe ubhala iwili. Ubhala iwili yokuthi emva kwakhe kuyosale kwenzekani. Kule wili yakhe wabhala ukuthi maqondana nebandla, hayi ngokomndeni, angikwazi okomndeni, maqondana nebandla. Wavula itrust yebandla ukuthi ibandla lizophathwa itrust. Le trust le izoba nama-trustees awu-7 mangaphosisi, ya awu-7. Izaba nama-trustees awu-7. Okulama-trustees khona inkosi ilanga, khona number 2 inyanga yezulu, bese kuba nabafundisi abayisihlanu, abawu-4 noma abayisihlanu angisakhumbuli kahle, kodwa kwaba nabafundisi ababa ama-trustees phezu kwalezi ngane zakhe ezimbili okuyibaba uJG Shembe noAK Shembe. Wayesethi-ke yonke imihlaba yebandla izonganyelwa itrust ngaphansi kwalama-trustees. Wase-ke ebeka imigomo ethi ubaba ilanga noma ubaba uJG Shembe
uyena oba i-titular head yebandla. I-titular head okusho ukuthi uyena oba inhloko yama-trustees. Ebese futhi ehlala esihlalweni njenge-titular head yebandla. Uyena oba umholi webandla. So-ke unumber 2 wakhona kwaba inyanga yezulu ey'nganeni kaShembe. Kwase kuba-ke abefundisi. Ubabamkhulu-ke uhambe emhlabeni le will yakhe engakayisayini ukuthi ibe semthethweni njenge-will. Kwasho ukuthi-ke uma kunjalo ayikwazi ukusebenza leyo will. Uthe mase hambile kwase kuqhamuka ummeli batshela ukuthi hayi khona into eyabhalwe uyise. Wabiza zonke izingane zabafana zikaMqalwendlela wayibizela emahhovisi akhe. Wayitshela ukuthi kunombhalo wayifundela lo mbhalo. Unombhalo la owabhalwe uyihlo. Kodwa uyihlo uhambe lo mbhalo engawusayinile. Ngaleyo ndlela lo mbhalo awukho emthethweni, asikwazi ukusebenzisa. Kodwa khona bebhala ukuthi ukuthi abaholi bebandla kuzoba yilaba esho ama-trustees. Bese kuthi-ke oyedwa wabo kuyilanga libe i-titular head yebandla. Hayi-ke bese baholwa-ke laba abantwana bakaMqalwendlela baholwa umfowabo omdala kwabaphilayo ubaba uStanela. Kwase kuthiwa-ke hayi ngoba ukhona umfowabo omdala ngokwesiZulu oyena ndlalifa kababamkhulu. Okusho ukuthi uyena okufanele angene ezicathulweni kababamkhulu ukwenza izinto ukuphumelelisa izifiso zikababamkhulu noma zikaMqalwendlela. Wabe sebevumelana bonke abantwana bakhe bobathathu ukuthi akwenziwe njengoba ubaba mkhulu befuna. Akwenziwe njengezifiso zikababamkhulu. Base-ke behamba-ke beya-ke eVerulam. Thatha ummeli baseVerulam phambi kwemantshi bayokwenza lesi sivumelwano esabizwa ngokuthi-ke siwu-Protocol 291. Iy'nombolo-ke lezi ziphuma enkantolo. Kuya ngokuthi asemangaka ama-protocol esenziwa kwase kuba ukuthi-ke le iwu-291. Hayi-ke isayinwe-ke ibisiba semthethweni-ke ngaleyo ndlela ngoba isixivizwe imantshi isivumelwano sokuthi lezi zinto ebeyifunwe ubabamkhulu zizokwenziwa njengoba zinjalo. Kwesivumelwano sabantwana bakhe beholwa ubaba omdala ubaba uStanela okuyena owasayina endaweni kababamkhulu. Hayi-ke bathi uma beqeda lapho bese kubuywa-ke kuzokwaziswa ibandla ukuthi umholi ushiwe kuthiwani. KwakuJulayi ngoba ubabamkhulu wahamba ngoMeyi kwase kuthiwa ibandla libuye ngoJulayi lizozwa ukuthi ubabamkhulu utheni ngobuholi. Hayi-ke labuya-ke ibandla ngoJulayi lafundelwa-ke lomqulu. Lafundelwa-ke ibandla lomqulu kwabe sekuba ukuthi-ke inkosi yelanga isithatha isihlalo njengokuyalela kukayise. Hayi-ke ihole-ke inkosi yelanga. Ithe isahola inkosi yelanga kwase kuqhamuka abafundisi abathizeni kuleli qembu lama-trustees. Nalo lase lifuna ukuba nezwi ekuphathweni kwezimali zebandla, of which it was correct. Ngokwe-trust iyona nto eyi-right ukuthi bayenze or bayidimanda ngisho njalo ngoba nabo babegcotshiwe ukuthi babe ama-trustees.
nalabo befundisi babegcotshiwe ukuthi babe ama-trustees, ngoba uma ngabe kuwukuthi kwakuwukuthi kuhamba umholi emhlabeni shuthi kuhamba inkosi yelanga, kwakufanele lama-trustees abe nezwi ekutheni ubani olandelayo ebuholini ebuholini bebandla. Hhayi-ke bese iy'ngane zikaMqalwendlela lezi ey'ntathu zabafana zingayithokozeli lento eshiwo abefundisi ukuthi sebefuna isiteki ebandleni likayise wazo. Zangakuvuma lokho lezi ngane zontathu. Zasey'hlangana zontathu zaphindela kummeli. Zayothi kummeli, cha, sicela ukuthi bakhishwe laba bantu bonke ama-trustees, kusala umuntu oyedwa ozoba i-trustee, okuba kuzoba umholi webandla. Umholi webandla abe yi-sole trustee. Ukuthi uyena yedwa sezoba nezwi ebandleni. Zivumelane ngalokho iy'ngane kaMqalwendlela ukuthi izona ezizohola ibandla. Umuntu ozohola ibandla uzoba ingane kaMqalwendlela njengokuvumelana kwazo njengoba usho kwakhe. Zabe seyivumelwana behind the scenes esingakwazi thina, kodwa behind the scenes okusho ukuthi khona into ezahlangana zavumelana ngayo, ngoba akekho wayengenza into ebandleni likayise abanye bengazi. Kwangeke kwenzeke ushintsho ebandleni likayise legally, kwangeke kwenzeke ngokwe-protocol 291, ngoba ngo-protocol 291 inkosi inyanga yezulu, ubaba unyanga yezulu nobaba ilanga babephathisiwe ukuthi bophatha ibandla lamaNazarethe uma uMqalwendlela engasekho. Babe kubekelwe lokho, wayekubekile ubaba mkhulu lokho, ukuthi bobabili belekelelwe labafundisi bayophatha ibandla lamaNazarethe ehambeni kababa mkhulu. Lokho kubhaliwe ku-black and white ukuthi ibandla lizoholwa ilanga. Ngoba-ke phela bahlale bobabili esihlalweni, kwafa kuhlalwa yedwa, kuyothi mehambe bekuhlaleni oyedwa bese behlangana laba basele bebuka ukuthi ubani ozohlala esihlalweni. Lokho ngokukabani? NgokaMqalwendlela. Baya-ke emantshini-ke bavumelana futhi ukuthi cha, abakhishwe lama-trustees, babeka isizathu-ke abasibekayo ukuthi bakhishwa kanjani lapho, ngoba phela kwakufanele uma bezokhishwa bakhishwe with their consent, kodwa babeka isizathu-ke abasibekayo. Kwaseba ukuthi-ke iyashintshwa iprotocol, isifaka le ekhona njengamanje ethi umholi webandla uyena ozoba i-sole trustee yebandla. Shuthi uyena ozoba umholi abhekelele nazo, ozoba umholi ohlala esihlalweni aphinde abhekelele wonke amafa ebandla. Ngokwesivumelwano manje okungeseyise sikababa mkhulu, kodwa sekungeseyingane kababa mkhulu, hhayi umuntu oyedwa. Akuhambanga inkosi yelanga noStanela ukuya lapha, kodwa kwahamba inkosi uStanela, inkosi yelanga nobaba u-AK, ngoba wayengakabi sesihlalweni ngaleso sikhathi, wayeseyinyanga nje ngokwe-nickname ayiphiwe uyise. Zaya kummeli zayovumelana ngalokhu, cha siyavumelana ukuthi ayishintshwe le ebisima kanje, njengoba sasivumelana eqatha ayime njengoba beshilo bamkhulu, hayi sicela ukuyishintsha ayime kanje in terms of ama-trustees. Hayi-ke yavumela-ke lolihola-ke ilanga ibandla selilihola lodwa. Lalihola lodwa, kwangabi nankinga kwaze kwaba kufika la lihamba khona emhlabeni ilanga. Umthetho le wabo osekungwabo manje ongewokaStanela, ongayiwo wababa mkhulu, wawusuthi nawo ngoba wasayina uStanela,
wawusuthi umholi osesihlalweni oyosho ukuthi ubani oyolandela ebese lowo muntu lowo epheka kubikelwe ibandla isigungu sebandla. Kusho lo mthetho wesivumelwano seyingane zikaMqalo Wendlela ongaseyikho lokhu wamkhulu ayekushilo. Ayike lihole ibandla iqede ilanga lithe lihambe emhlabeni langabhala lutho langabeka muntu kodwa kwavela inkulumo ethi inyanga yezulu izobamba kuze kube kukhuluma idlozi, kuze kube kukhuluma uNkulunkulu nedlozi ukuthi ubani ozosale eba inkosi emva kwenkosi ilanga. Ngesikhathi ke sehamba inkosi ilanga emhlabeni ingabhaleli ukuthi ingashiye muntu, ayishiyanga muntu einganeni zayo, yangasho lutho nje. Kwabe sekuhlangana abafundisi ngoba nesigungu sebandla sasingasekho, and kuma trustees ayekho nje ubabamkhulu. Kwase kusele inyanga yezulu kuphela, or kwase kusele u-AK kuphela wayesaphila, bonke abanye babengasekho emhlabeni. Kubantu ababegcotshwe ubabamkhulu ngesikhathi base besele bebabili, kusele ilanga nenyanga yezulu kuphela kwababegcotshwe ilanga, ababegcotshwe ubabamkhulu. Kuthe makuhamba inkosi ilanga kwasala inyanga yezulu kuphela njenge-trustee yayigcotshwe ubabamkhulu. Ithi-ke inkulumo lathi ilanga, angazi ubaba omncane kungani ehambela kude ngoba sagcotshwa sabababili. Angazi ubaba omncane ehambela kude ngoba engikwaziyo sagcotshwa sabababili. Wayekusho nini lokho? Wayekusho ngesikhathi inyanga yezulu ikekele ihambela le kude, engathi kuthiwa yayingasahlala nasekuphakameni, yayihlala eBhambayi, ndawo eBhambayi. Nokuganwa kwayo kungacaci kahle ukuthi iganwe kanjani. Kuthiwa ubaba ilanga wabe seyilanda la ehlala khona, wayibuyisa ekuphakameni, wayithathela unkosikazi uMama Madube, wamlobolela, washada uMama Madube ekuphakameni. Wayesekhipha udlomo la kwakuyi-office khona, la udloma yelokhu ze-office khona yayesefaka khona ubaba inyanga yezulu noMadube, la elize lahamba ilanga ehlala khona. Noma-ke wabe sekhishwa lapho, ekhishwa inhlalisuthi imnuka ngokuthi ubaba ilanga ugula nje ingenxa yokuthi uthakathwa inyanga yezulu ngoba ifuna isihlalo. Asazi ukuthi babekuthathaphi lokho ukuthi ngoba efuna isihlalo, kodwa uNembeza uyabatshela ukuthi leli gama losagcotshwa sabababili lalikhona noma namhlanje seliphikwa. Ngithi-ke kulokho kugcotshwa okuphekwayo khona inkulumo ekhona la ilanga khona lithi alikaze ligcotshwe lona, futhi laliqinisile ngoba ukugcotshwa kobufundisi kukhulunywa ngenye into, kanti ukugcotshwa kwebandla uma ethi sagcotshwa sabababili wayeqinisile ngoba ababili ingane kaMqalo Wendlela ezagcotshelwa uholi ibandla, okwaba inkosi ilanga, kwaba nobaba inyanga yezulu, wase kuba nabefundisi abathile ababakhona. Kodwa ingane zaMqalo Wendlela baba babili kuphela ababebekelwe ukuthi ababegcotshelwe ukuthi bazosala behola ibandla noma bephatha ibandla. Njoba ngithi-ke, njoba wayesho njalo ubaba ilanga wayengaqambemanga futhi wayengaphosisi, futhi akukho ukuthi akaza kusho ngoba kwakufanele akusho. Futhi sinesizathu esenza ukuthi ubaba ilanga engagcobi umuntu ekuhambeni kwakhe, ngoba wayesazi isivumelwano abasenza njengengane zelanga ngesikhathi zaMqalo Wendlela, ngesikhathi boshintsha isivumelwano esasenziwa ubabamkhulu
ukuthi bavumelana ngani bona bobathathu okwakungeke kucommunicate ebandleni ngezathu zokuthi kwakunabefundisi ababekade beyama trustees abakhishwayo ukuthi manje mase kuzosala ubaba inyanga yezulu ukuthi yena usele uzosalela uhola ibandla uma ngabe ilanga lingasekho lokho kwasho ukuthi bashawe ngesithende phela labo befundisa abanye ngcono bakhishwe bonke kodwa ekhishweni kwabo bonke kunesivumelwano bona bodwa basenza sokuthi kuyokwenzekani kubona ingakho ilanga lingabhalanga lutho ingakho inkosi la ngashiyanga umuntu ngoba vele wayekhona umfowabo ababe suke naye into abazwe beza la eNatali bafika futhi eNatali bayokwenza isivumelwano kubameli sokuthi babakhipha abanye wonke ama trustees kodwa bona isivumelwano sabe singabhaliwe phansi sokuthi uma ngabe kwenzekile kwahamba lokuqala oyosala phakathi kwabo uyena osale ebona ukuthi kwenzekani ngeleadership phakathi kwabo bobathathu oyosala uma kwakuhambela ngaqala kwalandela inyanga yezulu wasala uStanele uyena oyosala ebona ukuthi kwenzekani ngendaba ye-leadership yebandla. I-protocol 293 le eyayizosebenza uma ngabe kuwukuthi sekuhambe bonke laba bobathathu excuse me ilapho kwakuyosebenza khona uprotocol 293 ukuthi umholi osele uyena ozosho ukuthi ubani ozosala ehola einganeni zabo noma ke mhlawumbe kungaseyizwe ingane zabo ke ubani nje uzosala ehola ibandla ngo recommendation yomholo sesihlalweni. Ngalento ngizama uemphasize lento yokuthi it is wrong ukuthi kuthiwe isiphosiso ukuthi ilanga lathi bagcotshwa bababili ngoba vele uyise wabagcoba bobabili ngokuthi babe ama trustees yini ke abaholi bebandla abaholi betrust itrust yini yibandla kwangeke kwazi ukuthi kungalandwa ke umuntu ongekho kwi trusteeship azoba umholi webandla ekhona osaphilayo oyingxenye ama signatories ukuthi kwenziwe this protocol. Inyanga yezulu was a signatory we protocol 291 and 293 akekho omunye ekhona iyona yodwa futhi yayisaphila ngesikhathi kuhamba ilanga einganeni kababa omkhulu nakuma trustees. So ke engisho ukuthi ke inyanga yezulu kwakuyilungele ukuthi ihlale esihlalweni emva kokuhamba kwenkosi ilanga ayihlalanga ngephutha futhi nenkosi ilanga ayihambanga ngokuthi ayibhalanga ngoba kwakuyiphutha ngoba uhamba emhlabeni akwizumanga yakubona iminyaka ayowodwa eminingi sukela ngo1973 njengoba kuthiwa yayiyenkandla nje iyo edlinzeni kaCetshwayo yayivele ingasaphili naye sibona ukuthi kungenzeka noma yini kodwa yenza ngalutho maqondana nebandla ngalokho ngeke sisho ukuthi ibandla yalidayisa noma yenza ubudedengu kodwa yayibanjwe isivumelwano abasenza bobathathu ukuthi kuyokwenzekani kwi-leadership phakathi kwabo bobathathu bagcotshwa uyise laba babili ukuthi bazoba nezwe ebandleni laba u2 uJG Shembe noAK Shembe ilanga inyanga yezulu. So ke kutheke makuhamba ilanga makuthiwa inyanga yezulu izobamba ubuholi uNkulunkulu wayenza ke imilingo yakhe ukuthi kuthiwe izobamba ukuze kucaciswe ukuthi ke phela mhlambe ngenzeka kube lokho ababevumelane ngakho ubabila ngakhona la akubhale khona wakwenza kwaba iwili noma wakwenza kwaba semthethweni ukuze kukwazi ukuthi kuimplementeke without ama challenges. Kodwa makungavela uNkulunkulu wenza isu lakhe ke ukuthi inyanga yezulu kube yiyona eholayo ngoba vele uyise wabo wayefuna kube njalo ukuthi bobabili baholi ibandla kwangeke kube ukuthi ke uma kuhamba lo bese kuba ukuthi lo omncane sekuphela kanjalo ibandla siyalinikela seliholwa abanye abantu ongeyibona bakwaShembe.
So ke inyanga yezulu ke njengoba ihlalile ke esihlalweni yazi yahudulwa ngesikhumba. Le sikhumba angiyazi kahle ngoba abazali bethu basitshela ukuthi uma lezi ngane kaShembe siphathe kahle ziyoze ihudulwe ngesikhumba. Excuse me. Ikhulileke inyanga yezulu yazi yaba no 89 years. Uhudulwa ngesikhumba ke lokho. Ngoba iphathekile yaze yahudulwa ngesikhumba impela. So ibingahleli ngephutha esihlalweni, ibihleli ngoba kwashwisa. Ukuthi ke yayinkosi noma yayumholi, that is the topic of another day. Ukubamba kwayo njengoba kuthiwa ibambile, what does it mean? Kusho ukuthini? It's a topic of another day. It's a topic of another day, kodwa maqondana nokuholwa kwebandla nobukhosi, ngoba ubukhosi bebandla nobuholi bebandla kwizinto ezahlukene. Ngachaza ngelinye ilanga uma ngabe kuya ngokuthi umoya uyangivumela ukuthi ngichaze kanjani. Kodwa ke njengoba kuthiwa ibambile, kunesizathu sokuthi kuthiwa ibambile esingavela mangabe senguchaza ngelinye ilanga. Ngiyokuchaza mase kufika isikhathi sokuthi nguchaze. Kwangeli iphutha lezi inkulumo zombili zayingeli iphutha ukuthi isagcotshwa sababili nokuthi ibambile kwangelona iphutha. Kwakuyihlelo likaNkulunkulu ukuthi akwenzeke njalo ngesizathu esithile. Kodwa khona ukuhlala kwayo esihlalweni kwaku right impela, kwangenamuntu ongafanele i-challenge. Ngoba uNkulunkulu wayenza isikhathi sakhe salezi zinto engishoyo zombili ukuthi kunobukhosi kunobuholi bobuNazaretha. Ngofisa ukuthi ke njengoba sikhumbula inyanga yezulu namhlanje sikhumbula njengomuntu oluholile leli bandla lamaNazaretha. Noma ngabe kuthiwa kwaba namaphutha enzeka kuphi nakuphi, amaphutha into yempilo, akekho ongenawo amaphutha ngokwenzeka kwawo. Kodwa nje ubaba inyanga yezulu nobaba ilanga babekhonzene kakhulu. Babekhonzene kakhulu njengezingane zomprofeti kusukela nje bekhula. Wayethe umprofeti obahlukanisa nje ofana nokuthi ubeke inalithi kulayini kaJantshi, okhipha inqola, wakhipha ikhanda esporweni ukuze inqola iphume nazo kuJantshi. So ke ulokho ayekushilo bamkhulu ayeyaleze kakhulu ngezingane zakhe ukuthi labantwana khona incwadi nje ayibhalela inkosi ilanga basebancane ukuthi izesiza inkosi ilanga imgadele uAK, bathandaze bangene egumbini bakline nani ukuthi ingane zakhe ayefisa ukuthi kulokhu kuhamba kobuNazaretha zibe msulwa. So ke simkhumbula ke lapho ebuholini bakhe obaba nezinselelo esizaziyo ke zama challenges echallengewa ukuthi akufanele ahlale esihlalweni. Kodwa khona nje kulokho esengoshilo kwakumfanele ukuhlala esihlalweni without any challenge till such time ukuthi kuze kube uyadecide yena njengama founders aleli bandla ukuthi kwenzekani ngalo. Inkosi busiseni kuzwile.